Mwokozi Yesu nimemwamini, kwake nimetarajia mambo yote, nimemupa maisha yangu ili ayatawale. Mbere yo kwakira ijambo numvise ko tugomba gutera haleluya. Uzamura ibiganza tugiye kwakira ijambo umushumba. Reka tuzamure timunonera amajwi yanyu. Bwana asifiwe. Asifiwe. Gira mugenzi wangu n'Imana yari gutije uyu mugoroba ngo uhimbaze Imana. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Haleluya! Haleluya! Bwana asifiwe. Asifiwe. Hari ijambo mumbabarire ndivuge nubwo nyine ntimugire ngo ndabatutse, ariko hari ijambo rivuga ngo umuntu udeha ku murimo we ngo aba ameze nk'umuvandimwe w'umurimbuzi. Niko Bibiliya ivuga mu migani. None iyo waje ntushigikira abandi, tiwabwirije, ntiwagize gute, nyabona ntukazutererana abandi. Bwira mugenzi wangu ntutererana abandi. Zamura ibiganza duhe Imana icubahiro. Haleluya! Haleluya! Twongera kandi tuzamura. Uliniumba ni kuabudu, uliniumba ni kuabudu. Oh, uliniumba ni kuabudu. Tuzamura ibiganza ni yanyu, hanyuma twakira umushumba. Haleluya! Haleluya! Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mushumba ni karibu. Agatuti karakubereye bikomeye. None ni karibu cyane. Umwanya no wawe. Yigeze kutubwira ijambo ngo Imana ngo yazanye umuntu ku isi ngo imera nka kurya kumufuka wa kawunga. Muragibuka ari bamwe bazibuka. Ngiravuga ngo ikunguta umwana wayo. Ngiravuga ngo ibintu byose naguhaye ugende ubisige ku isi. None ijambo Imana yaguhaye uri kungute ryose kurya kwa wa mufuka uzuvuga kari umushu. Ndahindura umupfuko. Si ugukunguta gusa. Ni abantu bazi gukuramo cyane. Bakayishyiramo puberi. Murakoze cyane, dukomere Imana amashyi. Urakoze Mwami Yesu, turagushimiye, turagukunda, tugushize hejuru imitima yacu Mwami. Izina ryawe rihimbazwe muri byose. Mu izina rya Yesu. Amen. Turashimira Imana nyiri bihe, nyiri juru, data wo mu ijuru, waduhaye ibi bihe byiza turebesha n'amaso yacu. Yesu ashimwe. Ibi ni ibihe byacu kandi byiza. Cyo kintu cyumvikane. Hari ibihe bitari iby'abantu. Abantu baraye bapfuye cyangwa bapfuye, ibihe si ibyabo. Ariko ibi bihe wewe uhumeka umwuka muzima, ibihe ni ibyawe. Ndabyibuka nabi wacu igeze kutubwira kera, aratubwira twari dutangiye umwaka, aratubwira ngo iminsi y'umwaka ngo ni igitabo kirimo ubusa. Ni wowe ufata ikaramu ukandika ibyo ushaka muri iyo agenda. Iyo jambo sinzaryibagirwa. Iminsi y'umwaka, nushaka urama ushyiramo ingonera ugo. Iminsi 360 n'ingahe? N'itanu cyangwa n'itandatu. Umwaka wose amezi 12 ingonera gusa. Kandi icyo umuntu asa, icyo umuntu abiba cyasara.
nushaka urama ukanyaraza wigira igitangaza wigira umwaka wose muri agenda kuri akanyaraza. Kandi icyo gitabo kiza cyama kigenda neza no mu ijuru haba ibitabo bibiri. Haba igitabo cyanditsemo amazina y'abana b'Imana, hakaba n'ibitabo by'imirimo. Nushaka agenda yawe y'uyu mwaka bazakubona gusa u Rwanda n'amadafari kanisa na parafo na kanyarira usengera torero risha tugiye gutaha mu ijuru gusa. Nibarangiza bama bakibumba bagende mu kabati ko mu ijuru bashiremo dokima yawe. Abandi bafata iminyorogoto baza barara inyuma y'abana abandi na za rucamano. Iyo ni dokima, ni agenda umwaka wose. Bazinge marayika atware mu kabati ko mu ijuru, kandi buri muntu agira izina rye. Jewe nakoze akazi, mu kazi iyo ugiye haba amakariseri, kariseri karaseri. Abantu batagaza babishobora mu masomo biza bibagora cyane. Hari utuntu tumwe tuza gutya nkumva nduje n'ijambo nkananirwa kutuvuga, kubera ko hari igihe byagaza bingora usubiza uko mwarimu yabajije. Gazagaza bigenda kariseri. Ndabyibuka tugikora hariya mu mujyi, wagaza wiyandikisha mu kazi ukaba ufite kariseri yawe. Iyo ibirimwo dokima biba biri mu kabati, washaka kado kamakuramo dokima yawe. Nimba baguhaye konje bakaguha urupapuro bakarushiramo, nimba warwaye ukandika bagashiramo, nimba bagize gute kariseri yawe irahari. Byaturo ryawe umunsi umwaka ni agenda. Nimba warashizemo ubunebwe ni agenda. Kandi ijuru rigira za kamera kurusha zirya za Liverpool. Zigira kamera zitaza zihusha haba kubita. Nicyo gituma handitswe ngo nuja mu nzu y'Imana uzurinda ikirenge cyawe, ngo niwegera ukumva ngo biraruta gutamba ibitambo by'abapfapfa kuko bakora ibyo batazi, ibyo batosubiramo. Haleluya. Nimushika no muri rimwe tunezerwe kandi twishime. Mwami Yesu ari ku ngoma. Kuko ni igihe cyacu, igihe tukagipfusha ubusa. Ariko hano hantu hararyoshe. Iyi sound ni nziza kabisa, hararyoshe. Pasiteri Revera Matayo niwe yageze kutubwira hariya iwacu uko ndabona uduhanga twanyu ngo tusa neza ko turakira. Niko bimeze. Iki ni igihe cyacu dusirimba dushizemo umwete, tutitaye ku muntu n'ibintu n'ibyo dufite n'ibyo tuzagira n'amasezerano yacu. Nitujya gutanga dutange tuzi ngo biranditse muri agenda y'umwaka. Hagenda igisirimba cyejejwe, hagenda ituro ryejejwe. Mwarimu yavuze ngo igikorwa cyose ukoranye urukundo icyo nicyo uzahemberwa. Hagenda igikorwa cyose cyiza, umutima mwiza, gusuhuzanya neza, kuzamura amaboko neza, imitima idafite umujinya, ibintu byose byiza, kugira ngo ushire muri dokima yawe. Umwaka nurangira bazoyifate bayitange. Nushika kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Ya dokima bazoyimanura kubwire ngo dore. Haleluya. Haleluya. Dore
komera imana amashyi. Kwari ugushima imana no kuvuga umugisha twahawe uwo munsi. Ndongera gushimira ari ijambo rimwe Pasiteri Olivier Burundi avuga neza cyane ko ryanditse muri Bibiliya ngo marayika w'itorero. Ndongera gushimira marayika w'itorero wa Karvari, dukomere imana amashyi. Na marayika kazi w'itorero n'abafasha bose b'itorero, ni ukuvuga ngo abayobozi b'itorero muri rusange, bodi, church council n'izindi nzego z'ubuyobozi, mwakoze cyane kudutumira. Na Revera Matayo, inshuti yanjye cyane ku mutima, Imana ibaho umugisha, ducishijwe bugufi no kubashimira abakozi b'Imana. Imana ibagire neza. Mwakoze cyane, sinzi ko nabivuga ariko byanejeje. Hano ni mu rugo, ni mu nzu, ni mwacu. Iyo mpageze ndisanga, umukunga ndisanga, bavandimwe ndisanga, ahantu hose ndisanga. Ubona uduhanga tugukunze, ukabona amaso agukunze, aza kuryohera cyane. Imana ibaho umugisha, mwakoze cyane. Hanyuma dusome Itangiriro ibice 12. Itangiriro cumi na kabiri murongo wa mbere. Cumi na kabiri umurongo wa mbere. Uwiteka yohereza Aburamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Yego. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, Yego. kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwamo umugisha. Amen. Amen. Urakoze cyane mwari. Mfite ijambo muri iki gihe, maze kuribwiriza ahantu nk'hatatu, ariko sindaribwiriza ngo risohoke neza, sindarirangiza. Riracyacikiyemo igice kirisha, riracyari ryose nakuyemo igice cyo hejuru. Ndababwira topic mugani wa mugenzi wanje, ubwoko bw'Imana. Ngiye kubabwira ubwoko bw'Imana. Ubwoko. Birumvikana? Ubwoko. Iyo bavuze ubwoko baba bavuze iki? Iyo bavuze ubwoko baba bavuze iki? Baba bavuze inkomoko yawe. Ni ukuvuga ngo papa wawe muri Kongo haba amoko 440 nangahe arenga. Ni ukuvuga ngo Abashi, Ababembe, Abapfurero, Abanyamurenge, Abandande, Abanyagasai, Abavira, Abatabwa. Iyo bavuze gutyo baba bavuze amoko. Tugiye Bugande, sinzi amoko ariko ahaba, ariko nayo ni menshi. Ni menshi. Tugiye Bugande hari Abagande pure, hari Abanyankore, hari Abatoro,
n'abandi. Iyo bavuze baba bavuze, iyo bavuze abatoro baba bavuze ubwoko bw'Abagande, abatoro. Muri Kenya nuko, mu Rwanda naho turabagira. Ubwoko Imana yaremye Adamu na Eva. Imaze kurema Adamu na Eva imugirira neza, simbatinda cyane. Adamu ararangara, akora ikosa ryo kurangara, tiyarinda nk'uko ijambo ry'Imana ryamubwiye. Satani ariyo nzoka inyura mu mugore imukoresha amakosa, akora icyaha. Bavandimwe, nongere mbivuge, icyaha ni kibi, ni kibi we, ni kibi. Turi abantu tuzadukora ibyaha, ariko ndakubwira inama, nukora icyaha uzorwane no kucikuramo, no kurwana naco. Icyaha niyo aduyi wawe wa mbere w'umugisha wawe. Icyaha kiza kimara umugisha, icyaha kiza gikura umuntu munda, mu ngobyi. Icyaha kiza cyambura umuntu identity. Icyaha kiza kimara ubwenge. Icyaha ni kibi. Icyaha kitaraza mu isi, inka n'intare, umwana we, inyana y'inka n'ikinyana cy'intare, cyangwa se twocita gute, ikibwana cy'intare, cyangwa intare nyirizina, tutagiye ku kibwana. Intare nyirizina kuko muyizi zagaza zikinira hamwe, zarabajamo. Intare ariko intare ye jewe amayinite yanjye yose niho yashiriye. Nzaje kureba intare ingene zazihiga zigahiga, zazirwana n'imbogo. Hari ahantu hamwe nabonye intare imbogo yabyaye. Yemera uhana yo, zamura amaboko. Imana iguhe umugisha mwira waje, karibu cyane. Nanje ndaguha ituro, Pasiteri Matayo yatanze ituro, nanje ndaguha ituro nidusohoka. Ngo ibyare gutya imbogo, intare nka 5 zamaze hagera. Ndahwera ariko yemwe zamasirya inyana y'intare zimwe kandi intare zigira ubwenge, n'ubwoko bw'injangwe, n'ubwoko bw'ipusi. Zigira ubwenge mu rwego rwo hejuru, zizi guhiga. Zibiri zigacokoza nyina, izindi 3 zamaze gitora gutyo, zamaze cirukankana. Ndahwera ndarira, narakirebye gutyo, ndavuga ngo ariko wama uku ni uku ibintu byose ndahwera numva umutima, ariko Mana ni gute umwana w'iki zirwana na nyina, izindi zamaziterura inyana yayo zirayitwara. Ndarira mu gitanda, ndahogora, ndapfa. Icyaha cyaje ku isi, ibintu byose biba bigira ibiba. Isi irarura, kiragenda itururira, kiragenda iba mbi, kiragenda itaryoha, amafaranga n'ubutunzi bwuzuye isi. Ariko isi kiragenda itunanira.
kirabangamira isi kiragenda iba mbi kubera icyaha cyageze mu isi. Uzi ko jewe nza nitegereza ibintu cyane, inkoko indora gusa ugane w'abakecuru. Umwana w'inkoko uzuva kuri nyina, mwebwe muri abanyamugi muza muyibonera ku isahani cyangwa muri frigo muri alimentation. Umwana w'inkoko uzuva kuri nyina waje ku yindi mwana w'inkoko ku ruhande izi, kandi umunwa w'inkoko kuriya ni umusumari uhaba, ni umusumari uhadendetse. Uzi ukubita umwana w'inkoko utari uwayo, kibaza umunsi umwe naribajije kuko uyu mwana uzi ariko amapepo ya shitani mu izina rya Yesu. Uko uyu mwana iyi nkoko uyigize gute, yakoze iki? Icyo ni icyaha gusa. Icyaha cyageze ku butaka buravumwa. Icyaha cyageze mu isi, ubutaka, ibintu byose. Iyi inka iyo zihuye, iyo zihuye nta kindi zazamazirwana. Databaye inka yahura nini kuramukanya nuko urwana. Ariko amapepo Satani yadukoreye ibitangaza. Imbwa zazihura gutya nta kindi zazikora, zazamazitangira kurwara. Kiriya ni icyaha cyageze ku butaka, cyageze mu kirere. Icyaha ni kibi, nukora icyaha tukicireho iteka, ariko umutima wawe utangire wisayure, uvuge ngo uyu munsi ngize intege nkeya, ejo rwana nacyo uje kanyarira wiyambika ubusa. Nkumbuye Desire umunsi umwe aratubwiye ngo agiye uyu wacu niwe wamuhanuri nabi, yamamukubita kamera ati ntuzobona diplome. Barayihambye kandi ba mama bazi kuzihamba, nabasega icya bama bayihamba, barayihamba. Aramubwira ngo uzogira imyaka 7 uze ukubita byange, ukubite byange tubizokunda. Bayikoreye inama. Desire yari mu muriro, kandi we yagiye kurwa, iyo yagiye gusenga aza kundura ibiti, aza kubita ibiti. Yamagenda afata ibuye, yamavuga ngo abadayimoni tibarusha Imana imbaraga. Bakoze inama, ariko Imana akoze inama mu ijuru inyuza mu mugaragu wayo tibishoboka. Yamagenda afata ibuye aripfukamaho, ryama ririnjira hano, aragenda aja kwa muganga, bararibaga barisohoramo. Ndagukubise wa mapepo wa nama y'abarozi, ndaguhambye kandi aza kubita agira imbaraga n'agatuza. Yariye neza mwana wa data ngo buce ngo habe nijoro arerekwa. Yamavuga ngo umuntu yamaze arambwira ngo nturuza ari amaraso wafushije, ari yakubise inama zose n'amapepo yose yahinduye ubusa. Yamimwereka umwaka wa mbere, imwereka amanota azafata, diploma arayitaha. Hallelujah. Nukora amakosa uzorwa, uzoje kanyarira, nibiba ngombwa ukora ibintu wigaragambye, uvuge ngo iki kintu cyambayeho kigiye kumbuza amahirwe, kigiye kumbuza umugisha, kigiye kumbuza imibereho, kigiye kuntandukanya n'inshuti, kigiye kunyambura ubusa, kigiye kunyica, kigiye kuzanira amazi, kigiye gutuma mvumwa, kigiye gutuma ubutaka buvumwa, kigiye kuguraho inshuti, kigiye kuguraho umugisha wo mu ijuru, wo mu mazi, umugisha kigiye kuguraho umugisha. Sigare namba urwane nacyo, urwane si ikintu, urwane n'intege nke. Icyaha
kiza gituma umunsi, Bibiliya iravuga ngo umunsi itorero tuzoba turi muri Edeni imyaka iri, ngo abana, hari indirimbo ya Naboti yaririmbye ivuga ngo abana biki, ashaka kubwira izabana n'umwana w'intama, ingwiza ryama hamwe n'umwana w'ihene, intare umuzu w'intare, ikimasa cy'umushishe kizabana, ibyo ntibizajyana namba, kandi ntibizonona ku musozi w'Uwiteka, ibyo ntibizajyana namba, kandi ntibizonona umusozi w'Uwiteka. Azarema isi shasha itarimo ibibazo, azarema isi shasha itarimo ibibazo, azarema isi shasha itarimo ibibazo. Abantu inkota zabo bazazicuramo amasuka, n'amacumu bazayacuramo imbabuzo, kuko ndashaka rizaba muri rindi kota, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana, kuko isi iza kwigwamo no kumenya Uwiteka, kuko amazi inyanja ya azarema zamura amaboko yawe, itarimo azarema isi shasha itarimo ibibazo. yame muzamura amaboko duhimana icyubahiro. Haleluya. Pombe la grema za pombe. Kweli. Abantu inkota zabo bazazicuramo amasuka, n'amacumu bazayacuramo imbabuzo, kuko ndashaka rizaba muri rindi kota, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana, kuko isi iza kwigwamo no kumenya Uwiteka, uko nariko shaka ahantu bavuga ngo intare izabana n'umwana w'ihene, ikimasa cy'umushishe. Azureke, hari umuzungu wavuze munyamerika ngwibo ngo ntibazabigisha abantu gukora akazi, ngo bazabigisha abantu gutekereza. ngo bo tibazabaza ngo bigishe umuntu akazi ngo bamwira ngo uzikora gutya, ngo bazamwigisha gutekereza, kuko Bibiliya iravuga ngo uko umuntu atekereza niko ari, bazamushiramo imitekerereze mizima. Haleluya. Intare izakina n'umwana w'ihene. Intare yokina n'umwana w'ihene. Yarari imbogo. Ako munsi nararize. Kera mukanya nari narise. Nabyibutse iyo filime yaje. Intare zakina n'umwana w'ihene, zakina n'umwana w'inka, zakina umwana w'umuntu azakinira ku mwoba w'incira w'igihoma. Uzi igihoma mama fra? Igihoma kamufuraje w'igihoma. Wegura umunyamujyi waje bukavukera ni Kinshasa. Baba Kinshasa kera abantu bose nta urabona igare. Igihoma ni inzoka iziba nkagufikarisha nkuko ikaba kamufuraje akagusha. Banyamugi ntimuzamubona ibintu. Umwana w'ihene azakina n'umwana w'intare, ngo bizakina ari amahoro,
kuko ubugome icyaha kizaba cyarashize mu bantu ngo kuko isi ngo izakwirwamwo no kumenya Imana. Komera Imana amashyi. Kayo soa wakerangera fulandazo. Umuntu amaze gukora icyaha isi yuzugwamwo n'ibyago n'ibibazo. Nibwo hajemo igihe cya umwuzure cya Nowa, abantu barashira. Mu isi harokotse abantu batatu, abantu 8, sore, abantu 8. Isi murebe miliyari ziri ku isi, harokotse abantu 8. Urugo rumwe, abandi bose barashira. Nibwo hajemo igihe cy'Isodoma n'Igomora, umuriro ukava mu ijuru ugatwika abantu barashira. Ngo buke Imana iravuga ngo ndashaka gukora ikintu, ndashaka kongera kwigarurira abantu. Yiga politiki yo kugira ngo abantu bakwigwemwo no kumenya Imana. Ihamagara Aburahamu, iryo jambo twasomye, iramutora, iramubwira ngo ndashaka kugukuramwo ubwoko, wowe ndaguhamagaye. Imana Aburahamu yitabye, ndashaka kugufata amaraso yawe, abana bawe bakuremwo ubwoko, hanyuma babe ubwo. Iyo bavuze ngo Aburahamu, Abisiraheli n'ubwoko bw'Imana, si ubwoko bw'Imana biologike, si ubwoko bw'Imana mu maraso. Nababwiye igihe natangiye, nababwiye ngo iyo tuvuze ngo uri umunyarwanda, papa wawe aba ari umunyarwanda, sokuru wawe aba ari umunyarwanda, sokuruza wawe aba ari umunyarwanda, nicyo bavuga ubwoko. Iyo tuvuga Abisiraheli, ntituvuga Abisiraheli kama Imana ntiyaje ngo itere umugore inda havukemo umwana none bazavuga ngo buriya n'ubwoko bw'Imana. Siko bimeze. N'ubwoko bw'Imana mu gutoranywa. Imana atoye Aburahamu, iramufata, iramubwira ngo ngiye kuguhindura, ngiye kugufata wowe, nimara ngufate ngo abana bawe nzokwigisha amahame, kwigisha umuco. Iyo bavuze ngo umuco, ndashaka kubisobanura. Umuco, abanyarwanda mu muco nta muntu uzushaka mushikiwe. Bibahora? Hari uwashatse mushikiwe hano azamura ikiganza? Ye, ntawe. Mu muco w'ikinyarwanda ntabaho. Mu muco wa kinyarwanda ntawe uzushaka mwishwa we, ntawe uzushaka nyina wabo, ntawe uzushaka nyirabukwe. Nyirabukwe murabyumva? Umuhungu ashobora gupfa na sebukwe agapfa, hagasigara nyirabukwe n'umukwe. Uko umuntu yo kwa magenda akaja kubaza uwo mukecuru izina. Mu muco ivyo nibibaho. Imana ibwira Aburahamu ngo ndashaka kugufata nguhe umuco, nguhe umuco w'Abisiraheli bazokoreramo, umuco wacu, umuco w'Imana, w'abana b'Imana, umuco w'ubwoko. Imuzanira amategeko aza kuri Mose, ariko Imana yagiye ibabwira ngo dore, yaje kuri Mose imubwiye ngo dore amategeko, dore umuco, dore imikorere, dore uko muzoza murya, dore uko muzoza munywa, dore uko muzoza mushakana, dore uko muzoza mwambara, dore uko muzoza mukora, dore hanyuma icyo zakora nk'Imana zabaha umugisha. Muzoba mutandukanye kure cyane n'Abayebusi, n'Abaheti, n'Abahevi, n'Abanyakanani, n'Abarabu. Muzoba mutandukanye cyane nabo cyane. Kubera iki? Kubera Abanyakanani ibo umuntu ashobora gushaka mushikiwe. Ntimuzamubona hano mu Rwanda abapagani, umuntu akamatera umwana w'inda kandi muto w'umukobwa. Muri Kongo nigeze kumva mu makuru bavuga ngo hari umugabo w'umushi
umugore ngo yagiye gucuruza Dubai, Mariyama asigarana umukobwa w'inkumi ngo yari aho, nimba bafiyanse bari barabuze, ngo agira amezi angahe yamambwe ati ngwino, abamuteye inda barabyaye. Iyo ni imico y'abantu batazi Imana, ni imico ibaho ariko y'abantu batazi Imana, imico y'ubwoko bw'Imana. Imana yabigishije umuco, dore uko muzoza mushaka, dore uko muzoza murya, dore ibyo muzoza murya, dore ibyo mwemerewe, dore ibyo mutemerewe. Iramubwira ngo icyo gihe nuko ushaka ubwoko bwaje ko bumera. Hanyuma abanyakanani n'abayebusi bazoza baza ngo se mwebwe kubera iki mumeze gutya, kubera iki twebwe tumeze gutya. Icyo gihe mwebwe zabaho umugisha. Hari indirimbo ya Beni zivuga ngo nzabaho umugisha, nzakugira umugisha, nguhindura umugisha. Icyo gihe muri iyo mikorere, dore itegeko mbahaye, muzakundana. Itegeko ryaje, umuco wanyu ni ugukundana, ni ukuzuzanya, ni ukubabarirana, ni ukumvikana, ni ukwemerana, ni ugufashanya. Niyo muco w'ubwoko bw'Imana. Hanyuma ibyo nimubikora nzaza mbaho umugisha, muzagira umugisha, mwuzure umugisha, mukorere mu mugisha. Hanyuma abanyakanani n'abayebusi bazoza bareba bavuga ngo se kubera iki twebwe umwana azamavuka afite igice igihande kimwe, aba mu Baheburayo nta muntu uzoza uvuka afite igice kimwe gute. Uwo ni umuvumo. Umuntu yamavuka ameze nk'uko, umuntu yamavuka adafite ukuguru cyangwa ukuguru kumeze nk'uko, iyo ni imyuka y'abazimu. Umuntu azamavuka afite igice kimwe ikindi, cyangwa umwana w'amavuka ari debile, cyangwa igihugu mwamamugira ibigo by'abasazi, cyangwa igihugu abana banyu bananirane ngo banywe ibimogi babe mu buzima. Umuntu yamasohoka yamatera nyirabukwinda, undi yamagenda atere mushikiwe. Tekereza mfite umwana w'umuhungu, umugore we igihe azoshaka, umugore we muteye inda, umwana we kurije yokwitwa nde? Yokwitwa amazina abiri, yokwitwa umwana wanje agasubira akitwa sekuru. Mwumva ayo mapepo, mwumva ibyo bihinyango bivuze iki? Bivuze ngo mu Baheburayo, mu bwoko bwatoranijwe, uwo muco, iyo mikorere ni iy'abantu batazi Imana. Mwebwe abantu bazi Imana, dore imico yanyu, dore gushaka kwanyu, dore ibyo bintu abanyamahanga bakora batazi Imana. Bazabikora bikagenda mu butaka bikavumwa, ubutaka bukavumwa, biragenda bikavumisha inda, bikagenda bikavumisha ikirere, bikagenda ibyo barya ubuzima bwabo bukaba umuvumo. Icyo gihe bo kubera ko ubuzima bwabo ari umuvumo, ubuzima bwabo ari stress, ubuzima bwabo ari ubuzima bwo kurira no kuganya, ubuzima bwabo ni intambara n'amakuba n'ibyago, ubuzima bwabo ni amarira ndibagira amahoro. Mwebwe nibababona bazovuga ngo se mwabantu mwe kubera iki? Undi ndirimbo ya Emmaus zivuga ngo ni kuki wuzuye amahoro, bazobabaza ngo se ni kuki mwuzuye aya mahoro. Ayiwe dore ingene bubahana. Umugabo w'imfura araje, kuko dufite abagabo b'imfura, umwana mureba gutya akamayimuka ku ntebe akicara, umwana aje akamamusuhuza mu cyubahiro, mu bwenge. Umudamu yambaye neza, arifashe, afite ubwenge. Niba bareba ngene mukora, imiterere yanyu, urukundo mugira, ibyishimo mugira, timugira stress, umuntu murakundana, igihugu cyanyu kirera, mufite amahoro, mufite umugisha, inka zirabyara, ihene zikabyara, amahoro ni yose, murasarura. Bazoza ibo umuntu azama nuguhigana, ni imitego, ni ibiheko, umwe nukunyura aha, ni nuku ni amacenga, ni amajido, ni amapepo, ni ibiheko, ni uguteranira. Umuntu akamatera mushiki w'inda, undi akamavuka ari umusazi, umwe akamafata inkota ngo aricase. Niba bazabaza ngo se aya mahoro mugira twebwe tutagira
biva kuki muzobabwira vala muzobasubiza iki muzobasubize ngo tugira imana haleluya tugira imana yaduhaye amategeko y'imana yacu aba mu mutima ayo mategeko iyo tuyakoze azavumura ubutaka rya tegeko ry'urukundo iyo uhinze uri umunyarukundo biza bivumura ubutaka uhinga iyo ugiye ku ishuri uri umunyeshuri ariya mategeko azavumura imitekerereze mibi ariya mategeko y'imana yacu uzuza muri bizinesi ugahirwa nzaguha umugisha nzakogeza uzakomera mu mahanga yose tuzaguza ahubwo uzagira gute uzaguzwa nta nzara nta byago kuko ndi Uwiteka Imana nibabaza ngo se kubera iki mumeze gutya twebwe ni amacenga ni amajido ni amapepo kandi ibyo nibyo bigenda ku butaka bikavuma ubutaka nibyo bigenda mu kirere bikavuma ikirere nibyo bigenda bikinjira mu nda bigadeforuma umwana akavuga nibyo bigenda bigatera kuryo umwana akabaho mu buzima akamabyuka mu gitondo akamakubita se akamatuka nyina uzi umuntu ugukubita nyina wamuhetse wamuheshe wamushishije akamufata akamukubita uzi uwo muvumo uzi iyo stress ayo mategeko y'abantu batazi Imana niyo agenda mu butaka bukavumwa niyo agenda mu nda akadeforuma umwana ayo mategeko ariko amategeko y'Imana yacu azagenda umudamu ufite ayi wewe Samweli wa umwana wagiye mu nda nyina akaja muri nibature nongerera ngaherewa nongerera nka Yoshua uitwa kwa Samueli mwana wa Elukana ari indirimbo na sabs nongerera na Yoshua nyongerera nga Yoshua gola mulugamba nyongerera nga Yoshua nongerera nga gola mulugamba we ai nyongerera nani gola mulugamba ai we nyongerera nga Yoshua gola mulugamba we ai nyongerera nga Yoshua gola mulugamba Bumaide uva igihugu cyasomewe amategeko hagarara papa mata hagarara ngiye kurangiza duhe nabi atunyuze muri kamera arayigiraga twogenda tatunyushijeho twigeze gusenga urambabarira wa ngiye kuvuga amakuru amwe nigeze kubona twigeze gusenga jewe nawe na Byondo twazindutse muri nibature tujana umuhungu umwe bari barafiyashije bira bizamabyo abakobwa bose akamwaka yagazare umukobwa uki akamahindukira kurandeba gute ye jewe na Byondo turamutwara mu gitondo cya kare nibature tubwira muramu wanje yari aradukingurira narangiza turinjira mu nzu jewe na Byondo turamutwara turamuti nyabo nyuze uyu muntu muri kamera turebe tangaza cyamubayeho igihugu cyasomeweho amategeko y'urukundo rw'Imana y'Isiraheli amen azavumura amazi akavumura ubutaka akavumura inda haleluya akavumura ikirere haleluya amategeko
yasomeweho ubwoko bugira hahirwa abagira amategeko, hahirwa abagira imana ya Yakobo nk'imana yawe. Yo 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 musingi bora ni Yesu nitiwe kukabisa ao tujenge tujenge juu ya ya Yesu Yesu tutaishi. Tusipojenga juu ya Yesu kazi zetu zitapungukiwa. Msingi bora ni Yesu, jenga juu ya Yesu. Inua macho, Inua macho, tazama. Haleluya, 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 Dunia. haleluya, haleluya. Sisi Boy meza la costa. darini Tuvae silaha. Haleluya, haleluya. Igihugu cyasomeweho amategeko y'Imana. Igihugu cyasomewe, ubutaka bwasomeweho zabu n'ibihimbano z'umwuka. Kaiyo fangora ngarasa. Igitabo cyasomeweho Zaburi ya 23. Uwiteka niwe mwungeri wanje sinzake. Ubwo butaka Jenga juu ya Yesu we, kazi zetu zitapungukiwa. Musingi bora bora ni Yesu. Jenga juu ya Yesu. Tusipojenga jenga juu ya Yesu. Kazi zetu zitapungukiwa. jenga juu ya Zamura amaboko yawe. Nariko mbabwira amakuru. Turagenda n'uwacu zondo ngo tumara gushika tuyu muhungu hazopfa dasha n'umupadiri n'umusore mwiza ngo amukubite gutya aramubwira ngo baraguhame ko ndakubona umeze nka kurya kw'ingoma ziboheshezanyije muzingoma ya migozi ibosha ingoma kurya muzamubona niko uboshwe urushako rwawe rutazokunda. None uzogenda ushake amazi y'abantu bagiye muri Israel, bashaka amazi yo muri Yorodani. Zamzibuka tuzibuka papa, ushaka amazi yo muri Yorodani, amazi Yesu yabatirizwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amazi n'amani yinjiyemo baramubwira ngo wazi wacu Yorodani ni wazi wacu ukinjira muri Yorodani. Ayo mazi ni bande bari batuye Rwanda, n'abantu bagiraga amategeko y'Imana mu mitima yabo, bagazapfukamira Imana ya Isiraheli, bagaza bazinduka muri nibature, bagaza bubaka ikanisa Imana, nibo bagaza basoma amategeko y'Imana, bakasomera iruhande rwa Yorodani. Ayo mazi azavumura imifumo y'abarozi n'abadayimoni. Haleluya, haleluya. Kaiyo gero saongao. Makerange nange zomi. Shome varde zeleko. Kita kosalanda ranga. Ubwoko butaza buragura. Ubwoko ari amategeko niyaza iyo umuntu yaravuze ngo ahirwa umuntu utagendera muke mu migambi yaba tahagarare mu nzira z'abanyaza yicaranye n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira, kandi amategeko niyo yishimira ku manywa na nijoro. Muwazaza n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo gihora cyera imbuto. Hari indirimbo ya ADEPR nkundi ivuga ngo ntabwo bavumika n'abanyamugisha bariya, Ntabwo bavumika. bahawe umugisha n'Imana ntabwo bavumika, n'abanyamugisha bariya ntabwo bavumika. bahawe umugisha n'Imana Ntabwo ntabwo bavumika. Nushaka kubimenya uzabaze Baramu. Haleluya, haleluya. Baza Baramu. Nushaka kubimenya amakuru yizewe uzaje kwa Baramu mubaze, azakubwira amakuru uko bizamugenda. Amategeko y'Abayebusi niyo yatumye ibyo bakora nibyo biza bigenda bigahinyanga
bikarema ibigo by'abasazi, bizabisha mu mutima w'umudamu, bigadeforuma umwana akavukana ibitekerezo by'uburozi, by'amapepo, by'amacakubiri, by'urwango, kuko ntibagira itegeko ry'Imana ya Yakobo. Haleluya, haleluya. Bangu wicara pastor, urakoze cyane. Sosa Imana irababwira ngo bwoko, ko turavuga iki? Bwoko bw'Imana, mwebwe muri ubwoko. Nta muntu uzushaka mushikiwe, iyo ni lana. Nta muntu uzutwara umugore wa mugenzi we, iyo ni lana. Biza bigenda bikica, bikavuma ubutaka utuyeho uzohingaho, bikavuma amashuri uziga, bikavuma inka uzorora. Pastor, ko numva na ngwino dusengere. Mwakira amategeko y'Imana mu mitima. Nzoza gukomeza iri somo.